Uvaženi gosti, dragi sugrađani, dobrodošli u galeriju Kulturnog centra Laza Kostić Sombor. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što ste večeras ovdje sa nama na otvaranju izložbe Danilo Bata Stojković, 90 godina od rođenja, koja nam dolazi iz Jugoslovenske kinoteke. Autorka je kustoskinja Irina Kondić. Ovom prilikom se zahvaljujem Jugoslovenskoj kinoteci na odličnoj saradnji, kao i gradu Somboru na sredstvima koja su nam opredelila za ovaj 8. filmski festival. Kao što znate, ova izložba je prateći program filmskog festivala, tako da uživajte u izložbi i ovom prilikom pozivam direktora Jugoslovenske kinoteke Aleksandra Erdeljanovića da nam kaže nešto više o ovoj izložbi. Hvala vam. Dragi Somborci, poštovane dame i gospodo, cenjeni ljubitelji filma, velika mi je čast da vas pozdravim iz Jugoslovenske kinoteke, Državnog audiovizualnog arhiva Srbije, na otvaranju izložbe o jednom od naših najvećih glumaca, Danilu Bati Stojkoviću. Ova izložba je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci povodom otvaranja njegovog legata. Legat i sve ono što imamo u njemu smo dobili od njegove pokojne supruge Olge Stojković. To je samo jedan od legata naših istaknutih ličnosti koje se čuvaju u Jugoslovenskoj kinoteci, ali ova izložba je svakako jedna od najznačajnijih, jer je Bata Stojković bio, kako su ga zvale kolege i prijatelji, vlasnik glume. Dakle, to je bio čovek, ne samo jedan od najvećih pozorišnih i televizijskih glumaca, sećate se njegove planetarne popularnosti sa serijom Diplomci i likom Buleje, nego čovek koji je za 35 godina, od 1964. do 1999. snimio čak 70 igranih filmova, a živeo je samo 68 godina. Znači, jedan od najvećih i jedan od najtraženijih glumaca. Njegova karijera je tekla postepeno, mada je već u prvoj ulozi nosio glavni lik, i to vrlo neobični lik za tadašnje vreme u jednom niskobudžetnom filmu Kokana Rakonjca i Izdajnik. Tokom tih 60-ih bio omiljeni glumac rano preminulog Kokana Rakonjca, ali i Miće Popovića, kod koga je igrao u 3 filma, pre svega najpoznatijih u ulozi Gvozdena u Delijama. On je postao i slikarski model Miće Popović. Kasnije igra i kod drugih Lučonoša, Crnog talasa, igra i kod Dušana Makaveva i kod Aleksandra Saša Petrovića, a 70. godina posle testamenta Miše Radivojevića razvio uspešnu saradnju sa tada mladim rediteljima koji su završili Prašku filmsku školu, pre svega sa Goranom Paskaljevićem, koji je bio omiljeni glumac, a nešto kasnije i sa Goranom Markovićem, kod koga je započeo rad u nacionalnoj klasi. Da ne zaboravimo fenomenalnu seriju Grum u Jagode, Srđana Karanovića, u kome je takođe igrao jednu od glavnih uloga oca glavnog junaka Baneta Bumbara. Batina karijera od 80-ih godina je vrhunska. On igra uvek drugu ili treću ulogu, a to su izuzetne karakterne uloge i njega traže svi. Podjednako je tražen kako u srpskom, tako i u hrvatskom i u filmu Bosne i Hercegovine. Sarađuje i sa Mirzom Ibrizovićem, sa Nikolom Stojanovićem, sa Vlatom Filipovićem, sa Vladimirom Tadijom, snima i sa Živkom Nikolićem, a 90-ih i sa tadašnjim mladim režiserima kakvi su Oleg Nomković, Gaga Antonijević, Gorčin Stojanović. Međutim, ono po čemu je Bata najpoznatiji, to je saradnja sa Slobodanom Šijanom, njegovim izuzetnim filmovima koji su proglašeni, pre svega Ko to tamo peva, za najbolji srpski film 20. veka, a tu je uz njega i film Maratonci trče počasni krug, i pre svega sa Dušanom Kovačevićem, odnosno Božidarom Nikolićem, kasnije u filmu
profesionalac. Naravno, pred kraj svog života sarađivao je neminovno i sa Emirom Kusturicom u Podzemlju. Dakle, jedna izuzetna i veličanstvena karijera koja je prerano završena, ali iza njega ostaju dela, ostaje taj gospodstveni duh, ostaju sećanja i osmeh na licima ljudi koji gledaju njegove filmove. Izložba koju ćete gledati je zanimljiva zato što ne obuhvata samo njegov filmski rad, već i deo pozorišnog rada i deo rada na televiziji, jer on je bio kompletan glumac, vlasnik glume, da ponovim još jednom. Želim vam život.